ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ A ꯗꯒꯤ B ꯗꯒꯤ C ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯋꯥꯔꯗꯁ ꯑꯃ ꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ A B C D ꯑꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯁꯨ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯇꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯕꯤꯗꯣ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯕꯤꯗꯣ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ A B C ꯗꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯟꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ A B C ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯄ ꯇꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯂꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯁꯨ ꯃꯈꯣꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯝꯍꯧꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯂꯥꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯕꯨ ꯂꯥꯜꯂꯕ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯐꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯅꯦꯕ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯅ ꯇꯥꯟꯖꯕ ꯋꯥꯅ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯖꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯕꯦꯁꯤꯛꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯝꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯐꯣꯔꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯠꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯈꯪꯉꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯖꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯡꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯡꯕ ꯀꯔꯕꯥꯔꯗꯨꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯅ ꯀꯔꯕꯥꯔꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯕ ꯁꯦꯜꯁ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯥꯔꯅꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯣꯟꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕ ꯌꯣꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯡꯉꯤꯉꯩꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯥꯡꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯣꯡꯉꯤꯉꯩꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯥꯡꯉꯤꯉꯩꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯁꯨ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ नॉलेज दरकार लई नंबर 2 दा कई संगे है मतलब कैपिटल दरकार लई होय कैपिटल याउदब पोट अमते यादे जीरो कैपिटल दा होबसु याब नते अदुबु सिदा कैपिटल संगी हाइरिबा स्टॉक मार्केट से होबो मतलब मयामना पैसा याम संगी पैसा मांगे न खलम बजुयाब बट के दौगे है मतलब आई पॉकेट तेगी लुपा सनी खतंग नत्र सोम खतंग पुथोकन आई मार्केट सिदा ट्रेड तौबा हाइबदि लैबो योनबा तौबा होबो याब लुपा सनी नत्र सोम नत्र याम दबद मिनिमम 500 फोकुथोगा अखोइना मफमजिदा अखोइना ट्रेडिंग हाइबजे करिनो हाइबजे सिदा लैबो योनबा तौबई थौजे होबो याब करिगुम्बा इसाना हौजिकथि कैदौगे हा मतमदा सुम सही ओलपगी मतुइना कैदौगे हा मतमदा अखोइगी एक्सपेंडिचर चौखलकनी
expenditure noma nata noma di soidna chawkalakadromneba handak changai be expenditure digi mathang olakba sei nang chawkalakadoine maram di karigino hamatamda petrol ji matam amada ikhina khangpo matamda petrol de lupa 50 ro manate hoje ke ayo khale after 5 years or 10 years ki manung dida double times ne be ngalai adoi di matam amada ikhina hoje leiba chang ji sahi kharaga mu chatpa matam heng kari no ba tawdu expenditure ma am de increase torokane petrol boiro household boiro medical expenses boiro loina bi hengalakane hengalake hai taraga di ikhina hoje chatliba earning sina yagadra or yaroidra haibdu kaje question nama lai अखोई सेविंग थम्बजना कयाम कानगदरिबनो और तुंगदना अखोइना थमिबा सेविंग जिना कयाम कोनगदौरिगे और मतमदुगा लागबा चानाबा हेंगलकपा अमदि चानाबा खर्चा तौबा ngamgadra haibase अखोइ सिमा येंगम चंगी अदुइबा तारगदि अखोइना मतमगा चानाबा खर्चा मतमगा चानाबा मेडिकल एक्सपेंसेस मतमगा चानाबा युंग हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस सुमा मैम जे तौगे है तारगदि अखोइना करी तौबा ताइ हाइबा मतमदा फ्यूचर दा अखोइना एक्सपेंस तौनबगी पैसा अखोइना सेविंग तौ होबम चंगे होबजे के तौगे है मतमदा अखोइना सपोज अकाउंट दा एग्जांपल निको इने खुदा मोइना हाइबदा अखोइना सुम चामा सुम तुजनगा केमता कादबा सही मनुंगदा जस्ट 4 अमा 5% का काबना दे अखोइ तुंगदो ओयरकदरा सही मद यामबदा 10% काबदुना अखोइ कैपिटल दु ओयगदरा अदु तादि कै तौबता अखोइ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम अमा सेमम चंगे पैसाजु थादबा मांगजु मंगहनदबा रिक्सु खितंग लौबा मतमजु चंगबे चंगनी तमना तौरकाना कै तौगे हमतो सही ओलफा मतमदि यामद्रबदे अखोइना 15 देना 20% मो अखोइना ओलहनबा ngamadi कैपिटल दो अदुइबा तारगदि आफ्टर अइना हुजिक लेबा चांगदि सही हुंफु यौपो मतमदा आई यामना अइना कोमना लेबा यानाबगी लंबी मै साना सेमजाबे याय होय कनागुम खलंबे आई सही हुंफु फाना हिंगरोय नत्रगना आई सही ये हुंफु दai के एन्जॉय तौदुना खलकबे बट हौना सुम खना सुम हौगिबा मतमदा केमदा तहौदना हें सपोज अइना सही 40 यौपो मतमदा अइना 45 यौपो मतमदा आई वखनम लाकने मतमदा सोइदना अइना अइना नहानी मतम समायना फ्री थादोखिजे अइगोंदा मंगजाबा खलैको आई मतमदुदे समायना होरम तारगदि नत्रगना अइना मतमदुगी समायना इखरगा हापसला थमम तारि नत्रगा अइना कैगुंबा मतमदुदगी समायना इ कैगुम खर इसागी नमता सेमम तादे अइना सि लाइबा लंबिसिदा आई न्यां कोमना लेयंबा याबनी को हाइबा वखलमा लाकनेबा सोइदन मरमदी कैनो हाइबा मतमदा हुजिक अखोइना आइजे इसासिंग को इसादा दम थेंनाबा दम यावंग मतम अमदा अखोइना थेंनाबा थाव पेट्रोल 40 आइजे दम याय 20 पारेगा अखोइना हाफ लीटर हेना फंगमिने मतमदे पेट्रोल लीटर दा 40 यौमना तेबना सी यंगो सही यामना ते जस्ट 7 years 8 years 9 years की मनुंगिदा सिगी डबल टाइम सेंगोला गाना 110 बु योर इने अदो तादि मथंगी सही कुनमगा चतप मतमदा न तरा अम अखोइने फीचर दा चलप मतमदा सिगी डबल टाइम सेंगलक यारे हाइरिबा इन्फ्लेशन रेट चुम हेंगलप मतुइना अखोइ के तौगे अर्निंग दा लाइबा अर्निंग जे सुम कोनारोइदने एक्सपेंसेस सुम कोनारोइदने हेंगतपदि तमने हेंगलकनी अखोइ अर्निंग दे सोमदे एक्सपेंडिचर दि जरा सुम काकत किने सपोज हौजी स्कूल की आंगांग अमगी मिंग चनबा मतमदा था अमदा ओनली जस्ट एडमिशन तौना होना मतम अमदा लुपा 2000 3000 यारमदो ngasi क्या तौरे छात्र आंगांग मचा अमदा इमुंग अमदा आंगांग अनि नत्र अहुम लेबदा आंगांग अमदा यामदा 20000 एक्सपेंसेस ओइरे हौजी कि मतम स्कूल काबा होनो होना अदु तादि सुम निट मैम जे सही खरगी मतुंग लोइ वांखलकदबनिना इखोइना हौजिते होना निट अमा सेमगोम चंगे थबकसु तौना जॉबसु तौना इसागी अर्निंग अतोप तौना सिदा इनकम लांगबगी लंबी अमा सेमगोम चंगे हाइबा लंबी जे सेंगे हाइ तारगदि इखोइना के तौगे हम तुने स्टॉक मार्केट सिदा याम लाइना कोमना सही रोमदा याम रबदा करै के दौबा याबा 15% जे याम लाइना कोमना इखोइना सिजनाबा याने पुथोपा ngamne 15% हाइबा पोचे याम लाइना सही अमन अइना पुथोइबा कैपिटल दुगी मतुइ अदो दी कई तौवे करी तौवता असिजे तौसे हाइ तारगदि इसाना कैगुमा सुमा अर्निंग अमा पुरोके हाइबा तारगदि नंबर 1 अखोइना चंगिबा पोचे कैनो हाइबा मतम हाना
knowledge hana laibam sange sida commerce ki background darkar leite science tegi lakpa darkar leite arts tegi lakpa darkar leite any stream tegi lakse jano masida kai dog ham da maths am lu formula yaw banate just data yengani ekone data kra yengani haiba data do kamai ni yenga de do dang khangal lore ben adu irai line na yam dai na invest over here suppose hayeng ekone abc do phajana mafum cha cha na a b e mathang c lakani mathang d lakani haiba do mai mafum cha cha na khangba taraga di ekone yam line invest thagi khaga tekli tek dawra kana risk su leitaba hoi risk leitaba pot di leite risk leite haiba mang ti yare ba risk ti amna minimum oi bai tar tawba de earning je ke dawa sahi ola pa matar 15% yam daw de 15% e to puto ngam de adu iba taraga di ekhoina heng tungi lambi ama yat ke hai taraga di sida ekhun ngam jaw sum khara invest hogi ba taraga di capital chu manghanda earning ju tabdi sum hengalak aigi capital do matang ma tuina tabdi sum chau thoro ka do ne chau thoro pa dagi ke dawge haman tam market chi ki manung de changjela kana lambi me ama ma su lai ri tan be abai lambi earn to be abai lambi thabak tau na atopa extra thaba ama tau na sigi mafam je sangjalaga earn to be abai lambi manung je sangjela kana khang ka ne me manung ji de yawra mapan gi lepaga yeng bada di khangoi mayam na haidu je mapan ne lepa yeng mi haidu je sida market ama na sagi hek sangjel ro kana kitang sangjel ro kan swai budang sangjel ma kan da ya da kan thu ki mi do na sida tamam do ne second person je tamam do ne ko mon ha ne market si sang no paisa mang ne na ari mu second ni na third ji dong tam do ne mo ti mapan ne lepa le yeng asmadi samai na to de paisa mang e ya address si jaga ji sangjel lu bada ya de hai aduna taw no ko hai do ne ari mu 3 ji na 4% na madam tam do ne atopa person na madam mana hai do ne samaina tu mana samaina hari natra tu haiba percent samaina hari sigi market si sang ma taraga di ekoi capital ji amangale anu si market je phatte hari ba mi sing ke dog ha ma kitang nang sang nga market to ke am kuina stay taw ke to hana yingo ma sahi phana tombra sahi ani phana tombra sahi phan tombra aduga mana ya den thlai bra haiba do yingo just tham ka trade taw ro kana thamanga ka trade taw kana market si sang bi ya de na harap mi do almaina thaja baduna phabra natragana manung jide isana changjalla kanda hayeng yo mana sama hamdu onara mena SCDC wo yara mena khangbaduna hena phabra hayeng market si manung changjalla kana magi earning way sikatana de lambi mayam am lai ri ba earning taw ya ba lambi tawada di ekoina do and don'ts to kana khangmam sang market si manung da changjalla kanda tawroi da thabak tawgi da tawgada thabak tang tawwa aduidi automatically earning ji na on the follow torokane market sida kuine stay tawraba tawgada thabak tawbiraba tawroidaba thabak tawdram aduiba taragadi ai ke dawge haven't earning je automatically tegli tamna follow torakana any investment tawgi ba have any sida business the 1000 gi ba sa do sahi olapa matamna tamna chaw thorakane sida ikune khangdaba mayam ama lai manung chengela kana investment je matam sang hai kai manung sang ino investment sang baje matam gi matui na kai dog have to mana luxury company de hang benefit mayam la kari koi ni dividend na ma khlai hai ba dividend ya khone calculate taru du banate company na masa mathanda ai gi company ji de investor amni na khuju ai gi company ji kana ba phangu ko na haidana yeng kana ba pirakane kamaina hayeng suppose example aina company amagi laire samna da company amagi mapu ebe matam da ani yam da share ma singli singa ma laiba ngame hayeng ke dog ham da sahi ama ola ko matam da farak ko matam company je pha ba company moi ta ga de share ama da ina lupa tara khak pira ko matam da share ama khak nangi lupa tara oi jaro share ama da haiba matam da heng aina company du gi share lisinga ma pai ro matam da lisinga ama into 10 di ke tare Kialani, the Singama into 10 or 10,000.
हाइरिबा पोसे आई सही ओलप खुदिंग टिकली फंगदोइनेब याइको अइना शेयर लिसिंग अमख पाइबदा शेयर अमगी ममन कंपनी ने सही अम फाप मतमदा अइगी प्रॉफिट एंड लॉस ता नतब सगी तोंगबा मदि मांगबै खतंग नतने डिविडेंड न याम कानाबा बोनस हाइतारे बोनस हाइबसे डिविडेंड खितंग खेनै अदु बोनस ने खनबिरो आई कंपनी जिना नंगना कुइन अइगी सही अम फाना होल्डिंग तौबिरकपगे नंगोंदा लैरिबा शेयर मसिंग दुदा शेयर मममदा लुपा 10 नंगी एक्स्ट्रा अमगो ओइजरोन सही कुदिंग बिरकदोनेब हाइरा बिरकपो मतमदा के तौगे हामदना अइगी न सगी मार्केट से प्रॉफिट एंड लॉस की दमक नतब प्रॉफिट है तोंब है लॉस है मांग है तोंब मांग येंब नतब कानब एक्स्ट्रा कानब कंपनी ने पीरब पोसे इन्वेस्टमेंट तब कांगुदी एंजॉय तब हंगेब चटप हें केमत हेडेक तौनिंग लेते ऑटोमेटिकली लोनम कंपनी ने सांग खंग पीरकनी अगर तानरुगदब नते चे अमा थाजलुगदब नते मसा मथन अकाउंट क्रेडिट तौरकदोने हाइरिबा क्रेडिट तौरप पोतो अदु अगी अकाउंट संगानी अइना सही खुदिंगी हाइरिबा इनकम जे अदुम एंजॉय तौरबगे याय सुमाइना कंपनी जे नंग कानाबा सही द कानाबा पिरप कंपनी जे मार्केट से कंपनी अमा नि द नते इन टर्म्स ऑफ 500 1000 की मथक लेने अब 1000 द लेबा कंपनी दे अइना यामबा कंपनी पाइ 10 मुथेम पाइबा ngam हाइबा 10 जे पाइबिरकाने सही की समाइना डिविडेंड दंग लौबा मतम याम लाइना अइगी अर्निंग अमा सेमबे याय हौजिक सपोज सही 30 फाबा मी मना नत्रगा सही 53 नत्र सही 10 की नहा मना माना 40 इयर्स फो तंग इन्वेस्ट तौबा मतमदा कमाय सही 10 जिदा मा करी तमक्ता सुम टेक्टिक लेगद्रा था खुनी सोइदना सुम इन्वेस्ट तौबा मतमदा ऑटोमेटिकली मागी कैपिटल चौरबैत्रा चौरकनी थाद लिसिंग अममतंग तौबा मतम सही मोलप मतम 12000 ने अदि 20 इयर्स तमा पैसा खरदि ले लाख खरदि दुम लेगने प्लस मागी डिविडेंड इनकम अमगसु लाखने हाइरिबा अपॉर्चुनिटी जे अखोइना मपान लेप येंगगदि उबा फंगोय मनुंगदा संजलकाना यौशटलकाना हाइरिबा कानाबा सि लाखने अदुना असुमा कानाबा सि लौबिगे हाइतारगदि अखोइना सि ऑनलाइन क्लास ओइबा ऑनलाइन मोड हाइजे कइनो युमदगी दुम फमगा याम लाइना यावबा याबा प्लस क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल होगदब फंगनगदोरिबा हाइबदि क्लास सिदा इन ज्ञान ताहौद्रे नतगना इन क्लास सिदा फजन सुने यावबा ngamogre थबम जथोखरे हागजु कैदोगे हमतमदा ऑनलाइन क्लास की कानाबना रिकॉर्डिंग तब वीडियो जे रिकॉर्डेड वीडियो हाइतारे हाइरिबा पोसे फंगदोने एक्सेस तौबा यादोइने हंजन हंजन येंबा यादोरिबने खंगबदा ई सा खिदंग तप्पे हाइ तागजन हाइ रिकॉर्डेड ओइबा वीडियो दो हंजन हंजन येंबा तागरे ज्ञान ताफु ngamakkane मतम जो कुन मांगदब नते अयुकी टाइमिंग गातंग इन्वेस्ट मतम पुंग अमा मकाइबक्तंग इन्वेस्ट तौबिर लोरे मतमना पुंग 3 मखाइ देना 9 फाउ ओइगदब अइ फीजु याम नते जस्ट मयांग येंगनारो तागदि हाइबे स्टॉक मार्केट से पैसा जे सुम साउना संगमने सिदा फंगदुबा हाइबदि संगदबे अमाउंट से एमिशन फीजे संगदु जोंगने जस्ट 2999 खतने संगदु जाम संगदब नते अगर बेसिक क्रम कांदी होदनो 6 जून दे होगदबने अदुदा सिदा यावबो यारिबा सिंजिन कनानो हाइबा मतमदा नॉलेज सुंग लेत्रिबा नॉलेज सुंग खंग्रिबा कांगुने हेते यावबो यार अयोंदा महिगी था 10 पास तो 12 पास तो हाइबा लेते याम लाइना दुम तौगे जस्ट आई इसागी आउनोबा नॉलेज मफमजिदा कमाइन संगनी कमाइन तौगनी हाइबदों खंग्रिया लोरे एंड्रॉइड मोबाइल अदी अदुम खुदमी खुदिंग अदुम पाइबजु हैरेत नको एंड्रॉइड मोबाइल अमी मिनिमम असिने अखोइ काफी ओरे हायंग सिदा मैथ्स यामना होटपा अदि को यम थादागदब केम तौगदब नते जस्ट कैलकुलेटिव ओइबा पोट खर खतंग येंबियर लोरे हाइ पोसिना अखोइदि याम लाइना तौबा ngame अमुक येंगसे मखा तरकबदा कइनो येंगदुसे असिगी कानाबा सिंजी मरक सिदा करी नो असिदा यावदब कोर्स सिदा इखोइना पोर्शन सिदा हेंगे इखोइना खंगमिना दुजे करी खंगमिना गदगे हाबदु येंगमिनासे यम लाइबा पोट ngатane सिदा इखोइना तौदब थबक से यम लाइबा ngатane केमते यमना लुबा पोट अमते यावरोय
yeng si sida ikhoi khangmina du sigi portion sida core sida lakada portion sida ikhoi na changdu poching de ti kem changoi yam lai ba basic head yam lai na ju taw ya ba ko pot khara yauri ba sigi kangu khara ji tang ne tangai phadan khang de ya da ba ikhoi gi yam lai ba tam ba da kok yam headache oi ngai li ti ko si kar khata ne market si kai gi da mukta lai ra mi no market si da ikhoi na kaman changa da gi initial public offering haibisina karino primary market haibisina karino secondary market haibisina karino investor oiragadi kai dawe ai day trader oiragana kai dawe ai nifty amadi bank nifty ena khoina mayamna yamna pamna taw trade makhal lei ko trade sida tawde kamaina tawrino moina lo tawri ba trade sina haiba nifty sina kari oi bank nifty sina kari oi haiba mayam se loina ba ikhoina class gi manung de explain loi torkane adagi ekhona trade tawu matamda leiba yon ba haibam tawdoribina ekhona tamel thaga yon doribra natragana khona apps amai ta download tor yon ga doribra haibagi chamamna ba sulen ba adugi samamna ba sing kokna ba yam laina tawba ya ba ekhona sung yaw yaw daga so click ama khatana tawba ya ba mohong da ko broker amadi paper trading aje karino haibaje sigi matang da phajana explain tawba ya gane asida broker karino broker kamaina khangani Demat account karino trading account habisina karino kamain tongna leigani kamain tongna yongani ekhoi heng tawda trade makhal mayam ama lei trade makhal mayam je kamaina tawi kari khena ge habije phadana amam toina explain torokani mathang na kai dawge hamantana chart ama hai tare price ki plotting area samna le stock am lai stock si price kamain karino kamain kumino habije ekhoi kamaina yenga da habidogi mathang wanang naina phadana ekhoi explain taw class ama yawgani adugi heng mathang da chart gi manung da tawje ekhona kari toino understand tawam sangi hai ba understand do yamna live mong ni yeng ba yana ba gi damuk ta para ama yauri asina hai ba para je yaw thokpa matam da sigi hek ma pa je yaw ko matam da sagi price gi area se toy ba thau si kari no jam line urakane siju hai ba pochi ga sa manai mateng pangjan ba poni mathang da amuk kari tawge hai matam da Hari mayam si loire kan heng company je kayam strong oi kayam solid haiba poche khangna bagi namta khoina company je yam changna chatpe agadra or kitang nang de loisen me agadra haiba khangna bagi kai change haiba tam sigi financial statement de to haiba changyo de to haiba ji a manung dep oina tawna te calculation ma thanna pirang ga dawa ngata ni haiba poching do khoina number do yeng lore 1 day 2 increase to 2 day 3 increase to de khoi khangani dana ko almain tawdana ekhoi khangna ba mong increase story or decrease story have photo adu khang yeng bi ra lore hai photo kamai ni yeng ne have do hai ba course gi manung da lo yaw rakane mathang da option na ma khalai moje derivative market ne hai ba se kamai na tawge hai ba pone hayeng kai no have tam ne khoi basic je ban na hai ra kan basic je da khoi market ki price plotting area da chart ta phajana khoi na phajana probability je hai re analysis taw phajana hai ra kan si jaga ji do hek sang ng ngam aba ka khala aba matam do ke do ge ham tai tha gi yam do 5% tan ge ha matam ni ai ta la kan hoi capital sang da bra capital sang ni capital sang nang ke do ge ha matam samai na in earning taw ngam ge stage matam na la kan minimum 5% je tok tok 3 to 5 an pa ji ko hai do manung je talak pu ya na gi lambi ma la kan lambi ji sagalak nang khona matam changani ngasi da tawraga hengai to oige have su yaroi mathang da kai darka lagi haman da risk ki define to wam change yamna maru oi ba koina trade si da paisa pu thwe trade to ba heire market si da charging ba heire have si gi natna adugi mathak da koina kari am change haman da trade ama je low ma da kaya mai khida risk lagi have si je sigi factor mai am jingi matang da nei na class am je yogane hai riba mai am je punjal laga semba course ni haiba course sibu hek yauthoba phajana khangdoba mathang manau nai na amam toina bu hek phajana ikoina knowledge tawsan ba ngam ba adu be taragadi yam line and thagi khara market sida paisa je business ki domaina invest tawra kuna profit kha laura kan sei kudin capital ne on khalaga so khala sakya kan som jaw thola ko ya suppose aina wala gam tadare sei yola pu matam 15000 ka taragadi ai capital sei mo la pu matam da wala 15000 tarane
1,15,000 je amuk mathangi sahida amuk thadare mathangi sahida ina 15% amanga amuk karadi 1,15,000 jegi adoidi kya lakani samai tawdana sum hengalakadone yai ko sum hengalakadoni hengalakpa matamda ke doge matamda heng suppose aina sahi ma gi da hujik 1,00,000 tawre 1,00,000 hai po si da ina sahi wala pa matamda 15,000 yam rabda earning taw na hare hai 1,15,000 ji aina mathangi sahi da 15% amaga mung phang yen lawa je adu targadi aina mathangi sahi wala pa de kya phanga da gi ham 7,250 jam hakala ka do ne gi capital ji adu di kya tare sahi ni wala pa matamda 1,15,000 larega plus ke dawa 17,250 ja ina 8 taw chale 8 taw ka ai sahi ani surapma matamda ai capital je 1,32,250 wala ka do ne almain taw nan capital sum compound sum tamna on khala ka do ne compound ne kan capital tamna chokla pa dei sahi om mana tamani surap pa dei 2 lakh pa je adu ma thai gi extra capital amaga mai hap se laga de aina 2 lakh 3 lakh wala ki sum khangor re adu ta di sahi manga am tara matamda ai khut lakh thara di lai ga ne adu ba tar ge hai po chi sumaina lakh ke hai tar ga di isana ju khangjaba isagi mit ta ju jaba pung khuding yenge jo hai su ya ba ai gi khut ta ju lai jaba kanam ta na ju lok thok ya da ba yam thina ju save oi ra ba mafam ji dai khuna paisa tamna thajala thama matam sei sang sit na thang ge hai su ya ra ba sei phara pa dividend income ju lak chaga dori ba adu di ke am kana ga da gi yong aina adu ta ga di hauji teu na khaga semok ta de after 10 years da after 20 years da sei tara am kun na ma pha ko matam dai ai gi capital do grow tawrani matangi matuini inflation wang khlak pe matuina petrol ma man wang sesano expenditure wang sesano medical expenses wang sesano ai me am je net che da ka lai pa matam paisa je krai di profit asida loi leram do ne aduna yam dai na to pa thaba ma tok tok na sigi thawak ji jo ni yam line chingjan be ai suppose akhoi dum yeng se hoji example am oina chart te sanga yeng se chart te single yeng chart te toy ma thau je ti yeng se adu calculation ma cha ma ting thu se company ma ta hanga chi chart te ne ti yeng se suppose ai hoje ta pai ga Reliance driver company ji ma yan na khangnai ne ko Reliance company re te pai khati yeng asi Reliance se hoji price se mana lai di ba se height taw ga se ma lai de rate taw mark taw 2575 na lai di se hoji Reliance driver company je ke ana price 2575 lai di ne suppose aikoina 2575 yaw ko matam na ke daw ga ham matam na sida ina March ki 9 March 2000 natraga 8 March hairagi 8 March 2022 da sida laiba price ke ano khoi ji yeng thok se suppose hoji 7 natra 8 March sida laiba paisa je 2234 ne matam je pi gi amount je 2234 ne 8 March ni ko 8 March da pi de value je 2234 ne si je ina hoji sit ama khatang da I value option ge hoji 2234 hai je calculation tau se ba sida ina entry point je kya 2234 je hapage aduga igi target paisa ama ka hauke target se kamain tau ge haman tamda na sai gi ai chart tong share tau ke chart da share tau kan yeng je Reliance ki karami paisa je ke tau ge haman tamda me gi kang kanda me Mars ki ko me na te sorry Mars ki date kya da Mars ki date 8 ta leba paisa ni aina hoji entry to ida Mars ki date 8 ta hai paisa je sum ka khale ni mana to iba thabak si sum karai ni kara kanda kamain tau ke kara ko matam ma gi sigi ma to ne te paisa haning greb ang kum dhare ne kala I matam ji bok ta yeng je si bok ki rian je sorok am lor ke paisa ji kya mo kala ji mana suppose man kari 2846 kari karam ba thabo April ki 29 da
amana March ki 7 day ne April 29 bo oi taragadi just March tagi April adi tha ani bo phadri ani phadri ngai magi yaureba price 2846 bo yaureba adai tade ai sida 2846 thange 2846 thange ko sida ade 2846 I have this sida thange ko 2846 2846 adu di yang ID na sai sai hi manung da 15% minimum haibne market sigi manung na chanjala tawbe ai jo hojik kaya phangyo aina 2846 ka 2234 sina March ki date 7 de entry tawini sina March ki 7 da March ki 8 po hairo sina April ki 27 April ki 27 April hayo po si only just sahi amaga sahi ame sorry tha amaga numit kharani ne hoi tha ni u paron 2 months po par sine ko ne lamsam hayo 2 months ani sina mang kari percentage kaya no 27.39 mana kari increase to adoi di ko di sahi amada just 15% minimum earning to ne have calculation amadi chart to the economic to the real time ni have the chat ka ba hograba tograba ngata ne haiba opportunity je market ki manung changjala kanda phangakane haing aina thadaruba company ama thada dangai thaungi manung 100 on ba 120 on ba yorokane percentage hoi chungka ka da dum yorokane aduguma mayam ji kamaina khangdokadage habi para du ne khoina taw tu je aduga asuma stock je khoina kamai to han tawgadage ha watch ne haiba topic se oi cover taw ka du adu ji suppose matam da March ki date 8 tagina March ki date 8 ne April ki 27 ko ki manung na kana go na March ki date 8 yaudingai dagi wala to pami amana kai dawgre tha ani ki manung da ma gi return 27% phangre adu ji ma market ti thola kanda magi wala ki 27 date ni wala 27 phangani magi capital do adu atopa stock amana invest tok taraga di ma sai hi wala phama tamna 15% ang hakalo ne kayam kana ga dagi yo higher project market ji manung changjan ji ko ne khangba ngamoy asi khangba ngamge hai taragadi market ki manung dai ko ne changjan mam darka le adon changjala gam tang yeng biro yeng kan ai kiam invest to ngam me do yeng ani yeng ama tung dai ai gi knowledge to earning to ba ngam bagi mi amagi idea khena bai matuina aina mafam ji sana ko taragadi ai si full time ai gi earning area ama sema ko ya doine atoba thawdo chinpham dong na asini stock market ki power ai sidi ahobani hawdangai ri pone sina tam manung da mayam su lai ri mai ke mayam ma lai ri hana sidagi ti hawdaba ya roi but haying changsal akana lambi mayam thulakini khakini we hena sini isam chamba yam chamba simple logic ne aduna kaidawre matam sangbiragadi ko yamna su puthokpa nataba just 2999 khatang puthokpiraga course se amtang yauthoka haiba ikhoigi second source of income je matamgi matuina darka su leiba tawdaba su yada hai pose amtang create taw ngamre yengbiyo yam laina su taw ngam na khona rakane yamna su kokchi oi yamna su luroi yam laina haibdi yam laiba method ta igi tha kudingi tang som hapchalaka tamna capital ji grow to lakpe ya ne online ni kana ba mana ai thabak chille ngasi di offline ni class ami hau da ga di hansalo ai di yaru de me am tong ina ne online ni class ama da di ngasi ai hau da ha ta ga jo khan ina class tu ki recording video da hang do ga yeng kan da aina sanga po matam da pajana phama yeng kan da nantraga na online class tawring e de khong da ta ga recording video da hanjan na yeng kan da ina knowledge to tan be ya de ne hai ba khudong cha online class khatang da lai ga ne interaction tawba adum phangani anytime interaction tawbi opportunity phangani hain class hi loi gra haiga hita thadu market ki study market ki scenario stock ama la phama tamda samaina lai ai si kai dawge haiba matamda ai ki khangjaba level adum mateng pangane haidi adum satmin na ga legani haibni
aduna course asi yauksanbiyu yam kanna paisa yam puthongai su leitre 2999 kitang putopira hogadaba tarikh su June gi date 6 day hogadabani aduga timing na 7:30 daina 9 am hoigani. Thank you.